Evangelical Free Church of India EFCI Kholian Presbytery kusam ngatin lomna tarik ni thum atangani nga February sang ni song pathum hian Kholian sub headquarters sa ro wi taka man ani nona e Golden Jubilee lomna tir tur hian kan soma che ni thum zana Golden Jubilee concert a omanga he khuna hian zai thau tak tak ti an zai don ani anwa lo thei lo tun lai takin pathian ron pakla ron choi moi ve ro le 说起就不那点，人过处。